September ni sompanga thotan ni BJ Zaute official YouTube channel clear tu hai chibai zani tharam ni sompali zan sort nungkhan Chanchin kuki zo throi tu then khat chengna in hai cho mel treat lo misul rolin an lo khumtum chun kuki national organization KNO external secretary pu Kelvin chengna in khom misul rolin an ro pek ane Prime Minister Narendra Modi in Chanchin ahung sirna dinga decoration suksethua in tummi panni police han an man leya zenjet intipol han lamka khopui sunga boina an sim zole in rolin hun toite zowa in ropek na he alo thlung ane kuki zo coordination committee KZC spokesperson ginza voljong chengna inkhom misul rolin meya rosid an lo tuma ana cho khosunga mipui han an lo veng himman ane Indigenous Tribal Leader Forum ITLF thoitu hai chengna in hai khom misul hai hinan lo lu khum tuma hingang thilhlung a ti an thrit le in rolin army han khosung veng sung boina suk theina mun bik haya veng himna sin antran ngal ani hinganga boina asuk nok no na dingin authority han theitokin ma anlak jing ani ti in eithulak na in ashil ani PM Modi in Manipur asir zawa in thok MEITEI hai lungoi lo in frontline le buffer zone hai fekhelin an rau san tasa an kho haya chengnok dingin an lut tuma voisun khan MEITEI nu mera paibi tam tak hai cho kangpokpi district lut tumin gamgi phai buffer zone nerthleng an tuma security force han an lo dang ane MEITEI nu pui mera paibi tam tak an hung lut tum ti thu an thrit charen khenjang tinga kuki zonu nu mei rule pung khomen MEITEI nu pui hai cho lo bei le dingin khenjang muna duty an tho ngal ane KZC han highway hai kan khar no kan dang no ashana hongna khom kan nei no anti chulein kan khu haya kan lu nok tading tin thu khel thrilin frontline le buffer zone hai net thlenga an khu haya lut tum nok an lo ni hi thu hi KZC in an thri le in rolin MEITEI hai thri dingin emergency dewin thu su khau tak an sim ngala KZC emergency thu su ken ashilna National Highway through Infal Dimapur Road Hong Anita ti anga MEITEI han an thrile in zomin MEITEI mi pui hai kuma kuki zo council in thrilfina khautak hing point hai manghin asim ane National Highway through lamlin Hong Anita ti in KZC in thusuk asim no zalen taka injin inlon invakul theina dingin phalna pek ani no Home Affairs Ministry MEITEI in ngen asim ang dongzuin National Highway 02 lamlina injin inlon han boina antuk no na dingin kangpok pi mi pui han security force hai in thlop pui dingin nina simlem mane in big rem na lungin rule na ala thai no lein MEITEI le kuki zo naw hai in kara buffer zone sima hai he tu khoma nerthleng lo thangate buffer zone sima hi in zading ane mi tu el khom buffer zone nerthleng an ani chun KZC in enli mei no ne boina aso sang ding ane Hmatieng in rem na le mongna a ding asuk si thei ding ane thu boi ral boi lai taka thu khel manga ma lak tum na he boina sukzul tu ani lein KZC in natakin adem mane hing thu pui point pali hai hi in chikkara film khur taka dingin KZC in MEITEI hai an ritir ane PM Modi in Manipur asirle in zomin MPCC President K Megachandra in asosal Prime Minister Narendra Modi in Manipur ahung sira athurilna Manipur ralboi thu ingkhom ashil nokha ramsung mi pui hai inga angai nole amusit na ane ti in Manipur President Congress Committee MPCC President K Megachandra in ashil zani khubong community hall muna 7 Taurem Kulachandra Memorial Merit Award 2025 semsuk na an nei na ke machandra in press media ma thu ashil na ralboi suktop ani theina dingin PM Modi in thang ahung lak dingam tia in nem taka eilo ngak ania sin khom ralboi chungchang trongbau pakhat khom anei no hi hin anen tircho Manipur ralboi na hi BJP le government han an suk tir ane chun anrem root ang charin ralboi na hi ala fezom peiding ane ti in Megachandra in ashil zom peina PM Modi in ralboi na chungchanga thu mal khat khom ashil no hi
Manipur mi pui hai inga angai noa amhusit lei ani inrem na le mongna nok theina dingin mi pui hai kuma infuina apek noa chun inrem na le mongna nok theina dingin thotum iengkim anei no lein mi pui hain ama le government chunga ringzo nok tangai no ni hai ramsunga inrem na le mongna nok theina ding chun hun sot cho lut ate ami rok cho indo in that ral boy na he suktopa mongna theinok na dingin malak na thil hai rok cho mi pui hri dingin pm in arhil lang a om ani Manipur hung sirni khan ralboy na suktop ani theina dingin MLA hai po an rengin ko khomin meeting dam anei puiding kha ana cho hi khom he atho chung no indo ralboy na suktopa inrem na le mongna nok theina ding thil hai ahung pung suk hunding mi puin thlakla takin eilo ngak jing ania chung chu talovin modi in development project thu chau aril he mi pui hai turna amusit ti anentir ani highway khom tu chen hin khar alani jing PM Modi meu ahung khoma hong alani no PM Modi in Manipur ahung sir hi iengkim atang kaina le ṭhangpui na no ti in MPCC President K Mega Chandra in PM Modi asosal ani Ninhilim ta in thokhan chollowa rusur lein Manipur state mun thren khat haya tuilet le mim ke atlunga Manipur thlangram haya rusur lein vadung hai tuilin sin khom chung taluchun mihrim nun phung asuk boina khingting panga phai sung MEITEI hai na ting tuilet azol peilein mipui an boina satranta Infal East District sunga khestri ewang leikai tlakting airil vadung cho lin takin voisun khan atreta hile inzomin parompat awang pali wangkhei kongba noya le abul naya hai tuin achim trantalein MEITEI mi pui hai cho mun himna ting pandingin in hri tirna an sim tuilet leihin hringna chan em cho an la no ithaidam khom danger level atlung trepta tuidang na shooter panga hai khom an hong vongta ninhi sung khoching lein Manipur phai sung MEITEI hai chengna in ting phai lowa thil ching hai khom tam tak asuk sita hi Chanchin ei but seile ei punglai mekhin Chanchin ei hri danin airil tui alet leile tuilin lein pangal MEITEI pakhat kumsom sarmi ding cho tuilinin alak manga tu chen hin arung mu alanino tin Chanchin ei dong bok ani Manipur High Court Chief Justice thar dingin Justice M Sundra voisun khan Manipur High Court Chief Justice asom na dingin Justice M Sundar chun intim kamna alo neita Raj Bhawan Darbar Hall Infal muna Manipur Governor Ajay Kumar Bala in Justice M Sundar cho intim kamna alowin neitir ani Justice Kempayan Somesh Khar aritayar le inzomin tu ta thla thamur ni som pathum ni khan India President in Justice M Sundar hi Madras High Court in thok Manipur Chief Justice mo phurna cheldingin alo ruta ani voisuna Justice M Sundar in Manipur High Court Chief Justice mo phurna cheldinga intim kamna hun hmangna Manipur Legislative Assembly Speaker MLA High Court Just High Chief Secretary Security Advisor Police Director General Military le Judicial in thok Official High Chunbar Association in mi thanhem tok tak high an thang ani tuta Manipur High Court Chief Justice thar Justice M Sundar hin Manipur MEITEI hai le kuki zona hai kara thuboi tam tak hai he tran big le dit sak big nei lawa amo phurna hai chu dan ang taka ma ahung lak nge ei bei sei bok ani Longthlai District sunga mol thlang khu ZPM VC aroi ZPM party an suksan ZPM party suksan hai cho VC Nilai Jingpu ZD khuma VC Treasurer P Lal Himzwale VC Secretary Pu B Rol Sang khuma le VC Thlangsam tu Pu Lal Horepa anni Mauthlang ZPM Unit President kuma ZPM Primary Member anni na in thok in ban na lekha an pek lut ani tulai hin social media platform thana ZPM party in thok in ban na thu muding atam ta ti asuk tam ani ZPM party hin ruling nina anchel sunjom peiding anga thirna alo tam lein ZPM party in thok in ban an sup subel ta hi ngai tuna asuk sei khobel ZPM alu thar hai an bei adonga alo ta hai lak ningin telin an suk san rup rubel
ZPM party sarkar malak na hin thil moino le thil thano thil didum lo an thlungtir hilel ani tanamo Nepal lungina in thokthlan dok foreigner mi pali thangsa in mi somsare pako India rama lutum man annita Nepal le India ram rizula checkpoint haya sastra sema bal SSB han dapui anthona in thokdan no taka aruka India rama lutum Nepal lungina in thokthlan dok mi somsare pako man annita anni highlight hin foreign mi pali anthangsa Nepal lungina in thokthlan dok foreign mi pali lai hin Nigeria mi pahne Brazilian mi pakhat le Bangladesh mi pakhat hai anne hing foreign mi pali hai hi Bihar India sunga man anne ti in ANI thusukin ashil tu ta thla ni som pakhat ni khom khan Nepal lungina in thok thlan dok nu mei pakhat Anjila Khatoncho Central Armed Police Force han anlo manta ane Nepal rama zenjet han boina ansi ma in thok Nepal mi India ram sunga dan no taka lutum le lut takhom anum talayin anni lai hin India ram sunga thilpoi an tho ma ngein manvong anni theina dingin India Security Force han thei token ma anlak jing ani Manipur coaching leya tuilin atlung lein Education Director Manipurin thusuk asi mangin zinga tarik som paruk tharam ni hin Manipur State sunga in chungna in school le college haipo po khardingin thusuk asim bok ani